TV Bisaya One Advocacy for free only. Chiropractic, hilot massage, phone sitting and therapy. TV Bisaya One, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, phone sitting and therapy. Maraming salamat po mga kababayan ko. Si Nanay Aluha Estrada, residente dito sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City. Siya po ay 2 years nang na-stroke o paralyzed. Ay 52 years old na. 2 years nang na-stroke. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. Mga 1, 2, 3, 4, 5. Sarado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise. 1, 4, 5. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. 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 1, 2. Kabila. Last one. 1, 2, 3. Yung sinanlas sa talaga pa. Caretaker na sila dati. Hindi naman sila caretaker. Parang Simbahan o may paligid daw doon eh. Ito niya. Yan. Lipat. Lipat ko rin isa. Yan. Ako sa kabila. Bakit tayo? Okay, relax. Relax lang. ay. Ay, na. Okay. Sakit na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mamanin pa siya. Ha? Mamanin. Mamamanit ba? Okay lang? Ha? Sakit. Masakit? Okay.